Kublai shibun ki nong pet mo ki ba pet first time ya kani ka channel jonga ki bam itu ya nga kerteng kenrik nga dai ba penyaji ya kani ka online physical product business mo yang dan ru ya ka dukan lang ne nyomer tinga skwa ban ya thu ifi ke ka baja min ha kini kisngi ken mo kalong no na mar ngi teng teng ha dukan ne ite la ne ha kani ka Instagram page jongi ha website e ngi chat ai te kini ki combo offer ti ran itai we customer kan bana station thai motion ram I order kita ki combo offer kan ki bayo we combo pack we kan mo te la pha ya kata katiar mo te along no namar kadon arjat ka we ka source kami na local stock jongi ka bade na sabar te ka we pat ka de bang hap pack hi mangi nya pha hi mangi kan te ka e ka baja padam kalong no komitai customer pat hadin lai tayo ifo ni yang baki kita ki produk sempat poira do mentaru yang dang yo tang ya ka cuti dengan cek sistem cek na sistem company bala deliver tengah ham long ong tom le ya ap mo sis ngi asngi yo ka deliver kan sa deliver ti hadin la ap adin asngi lai singiru kata ti katiar ka kampoira tengah ngale no nga so lingo mo tengah phone ke cek kita ki manager jeng ki courier service ti kita ki manager pat ki ahana ba kata katiar kam dan rapat ki tengah nga so lingo nga so sayong ngan tengah le kam no nga call biang kom la sai ma ong pen check bai ti kita ki ong em kom no ta bangi la pha la deliver te la yo tiar customer pa diora ti nga so tension na kata por ma ti hadin nga yo biang kata we information no manager pa uang ba o kata katiar la sim how delivery boy empat de deliver katiar ka dan how delivery boy tengah ong ki ong no ito delivery boy jong fi ban le deliver no kan boy katiar ti customer nga phone nga ambet katiar ikan sapoi mo waju kuslaira ni hadin kom na sa biang yo ko ko information ba new manager uang na ba utau delivery boy uang ba kata ka package kam dan ra kata kata teli ki tiar ya na kadon tangkawe tingin le syo kom no tenga tenga ong kom no abang tenga la pha bon ki product sai mo ti fi sia pat kom no fi ong ba empat yo ya kata ka pat yo ra yo tangkawe ki ong na em ni tingi yo tangkawe mdan proof ra ba ka pui kata teli ki product sai ti ku customer uang na empat yo ra ta ka tiar re tengah la su tension na kata ka par mo ti ke ik pejaban kalau no adin piang ngala ong no to tang man chu solve no ya kan problem e nga ong no kan ai no ya refund la ni ngan try mo customer nga ong to refund no at least ya to manager ngong refund no pisa sa customer kan nomor da film yo man kana kata teli produk su refund no tang dia ru to customer manager ko ang ai ngong to kan refund no stang dia tengah nga phone kan you customer ngomor ka aja kom tam ta ingin refund no ifi to customer bo ang kata ka bam la along habang ngala adap sil full ka payment ngalayo ka juti kum no mentangan yo refund stang dia nalor nga ang kampat yo rai ta ki wi produk se ti nga ong ba kata ka produk ba pha ai ki ong na yo tang ka we kana kam yo ra do sa san cha ti kata tengah soling nga sama to customer umtre ra ban accept ya kata ai ba ban accept half refund to manager ang na bangi kam yo rai ta ki produk se mangi ha bangi la pha bun teli products manager ang ba ngayo tangka we utau customer ba uang ngaku alut baro ki bakal order ngala sakut nganyang tangam tip suban lem no ti idani lok jongai be tre lang mangai ita ba safu iphone kan mo iphone yu tau manager yang ba ngihap ban try ban pen fu yo ya ka full refund ben namar community kan umlong ra ti kitu siar kim tre ra ki ang na ba fi sia fi le bakla fi kampa ra ya ta hang tam tip su kita ki keno ingi bangi kampa heta ki products manager ang yo tangkawe customer kam yo ka tiar u delivery boy ang yo tangkata tenga susah sama nyong hang ta tip su kan kadeka ka manu body right manu body wrong hang ta ti customer u la pni system bala adapt delivered ti ngala su phone yu customer ngila pen su tho ta ba dingila itu ya ta situation panam beru pat customer barang long tha hi ban ba bok ban yo biang kita kitiar baro ai bula order ti uang ba ngai ya kita ki delivery boy ba ki dei maki ki ba phong ya kita ki products bo order mo kan tang ya ka kyap ki ong badan ha ta ka pocket bangi song mangi the rest ki ong na ki kam yo era ta mo customer pot bula lapat ula labu ong bangala i ba ki phong hi kita ki delivery boy ya kata ka products jeng ki phong ya kata sling bag bengi pha bengi ya kita ki shoe cleaner ki baro asim ta ki delivery boy hang ta ngin sa tip ba kija di bu shu tu hi delivery boy kan ni sa phone you manager ni pet ba customer la ong tam ta sai kran hi fi ba customer ai ti adin ngin sa yo itai customer sa yo ya ka full refund kan
te takarao nga squad ban request ya mo ikini ki ba shit ticket online te ladaf kan kumya kani mjuja than ra ban ngi mo ha ning store jong ye usually kani first time tama squad ban pentip lang karang ba ladaf i order what you ai ra yiki OTP kat ba fim pad yo khatiar and secondly ladaf yo khatiar re ya le ban le opening video ba nai pat plate with wood e kum tu ring video so ban tip kan ka proof ba ka poine kam poi ru chi sha khatiar re te ngi ru kum kinong penya je ingin try with our level bus ban serve i customer he te tangkap tahi khoble sibut lada video valuable information na kaneka video banga pelat manga te fila ban yarap langinga la lingba ka jing subscribe jong vi lingba ka likes jong vi lingba ka share jong vi te nganang penmi su ter kum ni kum kini kijat video ki ba fin yo su ki information te tangkap tahi khoble sibut